Kwa dhi mbele ni moko kuom jogo manie sekta mar golo sike Wath ma Mombasa opako kang' mar jatend piny Kenya William Ruto golo chik mar neno ni chenro duto mag golo mwandu e wadhno itimo Mombasa. Gikone en ayanga ni chik makamano biro duogo ohala ma yande odok piny Mombasa nyaka ne yaw kituo mar kano sike ma Naivasha kachiel kod mano mani Nairobi bende. Jafwambo marwa Duoko nigi ler mar wach ni kowuok Mombasa. Jogo matayo chenro mag golo mwandu magoe Wath ma Mombasa orwako gi sironyo chik mane jatend piny Kenya William Ruto golo mar neno ni chenro duto mag golo mwandu mago Mombasa itimo e wadhno. Warwake yo makare kendo yo makende. Gima wawachono owe ng'ato ka ng'ato mondo gol mwandu kamoro amora modwaro. Owe ketiji ni nyaka igol mna mwandu i Nairobi kati gol mwandu Naivasha. Nataka kujua itaanza lini. Ile agizo limeagizwa jana na likasemekana by afternoon supposed to take effect. So we expect the government to begin the official communication with the relevant government agencies, especially the Kenya Port Authority. Gikoni ohand loche matingo sike mathoth gi ne opodho kidek chier ka jogo makelo mwandu bende kidek yudo fuong'ruok kaluwore gi nengo tingo osike. Now of course itafufua kwa sababu magari yatarudi barabarani, madereva watarudi barabarani, wale waliokuwa na magari wamepaki as transporters ambao wako most affected watarudi mabarabarani, mapetroli stations zitakuwa na biashara. Sasa ilikuwa wamepoteza asilimia 30 ya fuel business kwa sababu ya SGR. Watu wanaotengeza matrela Koro kwanyalobi rango kaka barabara bedo maber. Wach mar tho mar head on collision accidents bedo reduced. Koro ng'ama dhi to dhi adhiya, ng'ama biro to bira maonge noromo ng'ato. Barabara mwan kodo en barabara matin to loche maringe ng'eny to en barabara manolos kod wa koloni. Gima no keti omedi en mna lam. Koro to lam no bende nugu buche to tin. Koro inyalo timo mano. Nyalo konyowa kabisa. Lazima mufahamu kwamba the cost also of doing business was so high because to transport a container via SGR was costing the clients 1,200, 1,300 doorstep. If you compare that with the road hauliers, they were moving the same container 20 feet or 40 feet at less than $300, $400. And the efficiency also was so high because you load a container here, the second day it's in the premises of the client. Third day the empty container is back. It is not happening with the SGR. Kata kamano, gigolo luoro mantiere ni okang' ma kamano kidek kelo dhungruok mag osike e Wath ma Mombasa. I don't think whether congestion will come back to the port of Mombasa. First, because we have 22 CFSs. And the CFSs are private-owned licensed facilities by Commission of Custom to store goods whose duty has not been collected. We would request that directive be implemented in writing, especially through KPA. This is the freedom that the logistics industry has been yearning for. Komachielo, moko kuom jogo manie gwenge mag Naivasha kuma naikane usike ni bende uchiwo pachgi. Sasa nilikuwa naonelea hii port kutolewa huku Maimayo tena irudishwe Mombasa, itakuwa tumewaste hii pesa imetumika kwa hii port. At least hata vijana huku ile kazi walikuwa nafanya tutakuwa jobless. Sasa Mheshimiwa Rais kusema inarudishwa Mombasa, hakutuelekeza mwelekezo kamili ni ipi ambaye anaenda kutuletea hapa kama Maimayu yenye inaenda kutuletea ajira. Venye amefanya kurudisha port Mombasa, wacha niseme amefanya kitu ya maana kwa sababu hii port hata venye ilikuja hapa Maimayu haikutusaidia kitu ya kwanza. Makazi ya kwanza ilikuwa ina watu walikuwa wanatoka wanaajiriwa from Nairobi and Kitui whatever, Machakos wanakuja wanapata makazi hapa, lakini sisi wakazi wa hapa Naivasha hatukuweza kuajiriwa hapa. Gima wachinin kalo rekodo wach manyoro rais owacho. Okonyiso no dhi loro port mag Naivasha. Jogo madwa golo mwandu gi Naivasha bro tero Naivasha. Jogo madwa golo mwandu gi Nairobi bro tero Nairobi. Koro onge gima rais oloro. Nikech kata na Kisumu donge wan kod inland container depot. Eldoret donge wan kod inland container depot. Koro ma okoloro. Gima wacho nuti tich duogo kaka ne en chon. Lendo mar jatend piny Kenya William Ruto ni chenro duto mag Wath ma Mombasa biro duogo Mombasa ka, koro keto geno ne jodak ma Mombasa ka penjo margi en ni to chenro no chakore karang'o. Duoko, Ramogi TV, Mombasa.